I pozdrav svima ljudi, došli u prvu epizodu Skywars na naš kanal. Kao što vidite, danas smo igrali Skywars, znači opet je post komentar, 2-3 epizode zajedno šta će. Ljudi, mislim, ne mogu kad snimam ovako prethodane komentari, ona bude stvarno loše, ili ne mogu pobijediti, ili mi je loš komentari baš, ali evo to sad snimam post komentari, danas da će biti bolje. Tako da znači ovo je prvi epizod Skywarsa, na Hypixel logično, znači na Mineplex mi se nešto ne sviđa Skywars, ako ćete iskreno, tako da znači ovo je, ljudi, moja najbolja runda Skywars, znači ovo smo 5 kilova, riješili smo neke like koji su bili steklani od nas, puno, bili su baš steklani od nas, tako da bila je OP epizoda, znači ovo snimam ovo poslije SG-a, znači ako ste pogledali SG, znači prva epizoda bila SG-a, pa onda ovo, tako da očekujte još više epizoda ovog Skywarsa, našeg kanala, pošto sam to stvarno igram ovako, igram više nego SG, iskreno, ovo je nekako zanimljivije, ali igram općenito samo na Hypixel, pošto na Mineplex nekako mi se ne sviđa, stvarno ne znam, tako da eto, ne znam, nekako mi je glupo, svi oni zombi na spawnu i to, nekako to ne bi bilo shit. Ali eto, hajde, ima Hypixel što je nice. Ljudi smo se došli do spawna. Da ljudi, koji još ivica hoćete da snimam, znači, recite u komentar, znači ja još nemam CSGO, znači mogu skiniti igram na krekvim serverima, ali to je meni stvarno glupo, Znači ovaj lik imao neki bol, ovaj gore glava, znači imao je baš jak bol, vidite što sam ja ovdje uradio, znači ovaj lik došao, ovaj je bio steklanji od nas, gledajte ovo kombo, znači ljudi kombo presudio house. Znači dok sam snimao bio i sa mnom Tači na Skype-u, veliki pozdrav sa Tačija, tako da ljudi, ne znam što da vam kažem, stvarno, znači presmo 1K, to govori već nekoliko videa, da smo prešli 1K na fudbalskom kanalu, na glavnom kanalu, znači hvala vam puno na to, stvarno ste OP. Ali eto, idemo sad dalje, idemo i 2, kak se ovoga lika ublja se smije ovdje kad se karoknu. Znači ovdje je ostalo 2 igrača, ovdje sam enchantovo sodna šapne za ljudi, ko ima neku vanilu, molim vas, dajte neku vanilu koja je tek počela snimam na njoj. Pošto stvarno treba neka vanila da se mogu, evo vidite ovaj Deadpool ima skin, stvarno treba neka vanila da se da malo igram, pošto nećete ljudi koliko me to zanimalo, stvarno. Znači baš, znači ja sam ovaj klip malo skratio, sve nisu isto skraćivali, znači ovo su ovako, što ljudi ovdje vi, znači to je to epizode, nas ste živjeli, ako jeste, ostavite lašije, sad mi se vidimo sljedećem. Pozdrav!